Wan Pai Biang Upol di bala na kajing mensau, bat kentaj Neymar JR ban Pak Sumar na kajing mensau, bat wat hapdeng kajing mensau, mi madan ban Yarap ya ke Santos da ke Balen Lade. Upol di bala orang ilekai keri Argentina abai ilekai haka klub Roma haka Serie A. Ula Wan Pai Biang na kajing mensau, bat ula mi madan biang, hinin ke arp hunyu terik haka jing ilekai haka Europa League. Haka baka Roma kala job ya kamit jelan da arla wekol. Kadba haka Serie A ka Roma kan sekun persya ya kan Napoli haka sietrik Desember bar ka Roma ka don kedan keban ningkong mentah haka miji kenpoin haka Serie A. Kadba haka wepat ka kubor laong ba Neymar JR ulah kentaj ya ka jing peta jung doktor. Ba ulah hapan denkam pan Pak Sumar na ka jing mensau. Bat wat ban haple operation pan hapan pujru. Henry Neymar JR wat hapdeng ke jing mensau lah kwa ban mi madan ban Yarape ke Santos kepala hir mentah hadu ka kerdan ke bekat nyo haka Brasilin Serie A. Bat kan sekun persyaru ya ke sport club do receive la Simon Step haka por Ndru Baje. Henry Neymar JR ulah kentaj ban le surgery ulah jit penban ya ke leti ban mi madan ban len lade ban Yarap na kamta ke Santos la Simon Step. Ka jengat mensau bakaka jong Neymar JR kelapin seir mensimru bayo lese un sadu ban ilekai ban mi madan wat haka World Cup ar jarapun riu na kamta ka Rui ke jengu na kamta ka Brasil. Henry menta ulajit ban yajbej ban mi madan na kamta ka Santos tetungan sepej lasai haka ne ke jingilekai haka Brasilin Serie A ku Lisbon.